Mai kagoina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biaktan rui nei la mai thon riu dare. Asai January tarik chui na kanai kumsing nei na chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Infal January tarik chui na khat. Manipur's ruling BJP late government rui ching khani insang in samna dai thau khang tan tan bam dei welfare project dipat bam mai khau ching le insang kalang bai bai na tan sukan mitwang ma gi tuna chief minister N Biren Singh ri sakanthe BJP late government ri development projects and lot su mai khau ching khani insang ta kalang pat na sukan tong ma gi BJP government ri ching le insang in samna dai thau khang karam ba mi tuna sakane state government ri mai khoi na ta in chamna chakhwang subami khatni chun sam mai hai in bu kubami tuna chief minister Riha nam Kamjong district house sports event kasau migan khau sakane chief minister the Kamjong district khau development tan asu sinthau ba melam khau sa indau kani kumna mi lung khau tai mini secretariat tan ba me hai loithi asat ma khau inaugurate supani the tuna sakane kumna chief minister the Riha nam khau lungrai phung ground hai dangka crore kanai point pungu kaina kasiam thau puni thi tuna salokane Infal January tarik chui na khat Manipur khau thinglau mai nu mai phuam charuk rui kasiam mai coordination committee korkom rui kuang puni mai republic day celebration kumsing nai na chui na pungu ta Manipur khau boycott sukanthi kumna January tarik chui na charuk nong hai chipchung kuang baro khau rui ting zin kuang charuk ngan hai Kuang root na tachat total shutdown kau pat kanthe. Korkom jong statement kau mansai kweda Republic Day nung kapang pat lau makhang tithai kani khani mi tuangai ji hai machuang mai tan tan makhang tithai kanthe. Shutdown kau hai ke genai me services medical electricities fire services water supplies Manipur tunglat lu nai ba melung kau Indian government rui my intelligence agencies kani security forces azu launa state ta nimbina sinsu bami tuna korkom re sakani India's internal policies re kaling ramak mai no mai phom ka siam launa state ti hai kalang tipat launa bami khani dilung mai nun tuang khwan ta chulau makna bami tuna sakani Tamenglong January tarik na khat chief minister N Biren Singh re asai Tamenglong gwangni mai khau hai dangka crore phaithum rigdai na chq point ringu na khatong projects Tamenglong khau tan thau khang foundation stone ding putni tuna lumnu mai cham khori in phangi foundation stone ding thau ni mai tai projects ru na ta chat daw tong putni tuna sakani projects pang khau tai Tamenglong police station khau type 2 3 khani 4 quarters ka siam thau khang kumna tamai le taw sem police station khori type 2 le 3 quarters khatni kai mai police station khori type 2 quarters ka siam thau khang ka sa ba me PWD office building Tamenglong khau ka siam thau khang kai phundai khori taw sem chang ka siam katam khang Tamenglong bazar chang IT road medical gate khori Tamenglong college chang tamai khori katang district court complex chang ka siam khang ka za ba me inbu na food processing unit water resources pang khau building ka siam chuina ecotourism bam ti su khang taw sem le palong khau EMRS lau khang khani working women hostel Tamenglong khau ka siam thau khang ni ka za ba me Rongmei January tarik chui na khat district administration noni rinlang na miyam gi numit People's Day multipurpose hall Rongmei part 3 noni district headquarters kautat kai kanthi miyam gi numit khautai district administration bang khaunai mai rut na chanai departments rikwanga kanyu tong store la launa mansai azu kang mai tai tilau kanthe Miyam gi numit tuang duan akatsuna district handloom and textile department rui weavers card in zan pat kanthe khani district agriculture officer rui organic manure duini tipat kanthi forest department rui thing buan zan pat kani kumna medical department rui insa khang razau lokani inbu na mansai azu re deputy commissioner khau kaniu tuang gong tang mak mai azu lam khau parira lokani kamung khau tai commissioner None Dr. Sarah Chandra Arujuri Miyam gi numit hai bupum subdivisional headquarters kani nam ka kun khau ka zau na kalai na tat kai ka haudat puni the tuna sakani Miyam gi numit hai pai na inthuk mai mongi kalam thu mansai azu khau government scheme khani program lam concerned departments azu khau dil launa gang mai ti lawbam chongi tuna sakani asai tat kai kan mai mung khautai district level officials nunrui ka zau lokani ka mung khautai nasa Muk Bharat Abhiyan Bangkhau Campaign Against Drugs Lamkhau Mass Signature Campaign ni Deputy Commissioner Dr. Sarah Chandra Aruju Khani SP Nune Namsadai Peter Pamai Kanai Re Zaina Tatkai Kane Infal January tarik chui na khat Manipur Chief Minister N Biren Singh Re Tuesday khau Greater Infal Area Guai reinforced cement concrete rui kasiap mai
Chang tan khang dangka crore chingthum phai thum tuang agreement hai mi tuang bulung khau nai nu thi tuna sakani CMN Biren Singh Re Welfare Scheme azu state government re tan pat ba melam khau thi thai kani kumna community goi re khat khata chakhwang nai na lungpu khau re dai thau mi tai gwang khang dei tuna sakani Manipur kha Chief Minister Haksel Gitenbang Health Assistance Scheme hai ka hau rai khau cashless treatment dangka lak nai ngan ti ba mi tai asai tu state ong economic condition kai inbu kuna ba mai re dangka lak pungu ngan ti dat bampani thei tuna sakane. Note of Appreciation for Four Children Festival by Rongmei Baptist Churches Council. Christian Education and Literature Department Rongmei Baptist Churches Council Bilingual Luan Padai My Children's Festival Mini Stadium khau kaina pangpat laukan mai khau katu sunati in tweet lau mai kuwaita mi cham che ri thun ku mai sa in dau pat ni mi Q2 Street Sanghim Long Pan Mai Honorable Emily 53 Tamenglong AC Ribat Dai na tipat lau na khani katiu chui na katiu lau mai khani Dr. Angshim Dansawa Deputy Commissioner Tamenglong Programs Goi Khau Gai Nu Khang Kapien Nduang lau na katiu chui na katiu lau mai Reverend Dr. Daisok Pan Mai Senior Pastor Myanmar Baptist Church USA khani Miss Fiona Goi Mai Cats Ministry Tamenglong Ri Kai Chamdin Gan na din lau mai Sri Gai Kungam Rongmei Director and Vigilant Officers GSINER GOY Din ringam ka mai MCSSU Ukrul Kapun Gai Pan Mai Wing Commander Indian Air Force Dimgong Rongmei AGS Social Mission RBCC Mr. Dizwan Rayang Gon Mai Advisor CLD Miss Kahiam Liu Pan Mai General Secretary Tamenglong John Mrs. Rokung Liu Pan Mai General Secretary Long mai kaniu goi khau ring mai cham khani lung ti thau lo mai lat kang gai me azu sa chuina salo kan mai ka goi khanta kangan mak na thun ku mai in that way. District Administration, Police, Traffic, Water Supply, Power and Light, Medical Department, GPRN, CSO, Village Authority Chairman Council, Chairman and Secretary Association Tamenglong, Kunbuk Hauba Mai Nam Mai Goi, Churches Kani Office Ka Goi Ri, Guang Mai Goi Ta, La Chuina La Lau Kani, Khamnam Mai Khat Sini Pat Makhang, Zau Chuina Zau Lau Mai Ka Goi Na Khangta, Kangan Mak Na Chun Ku Mai Indao, Bituang Ti, Committees ka goi ri duan goi ti in thui lau khang tuna lung lau na karam chui lau mai ka goi ta thun ku wei churches ka thui ri allow goi ka sau chui na ka sau khang duan ka siam lau na indiu sui na indiu gong lau na gai na duang lau mai khang tani oza puipu khani church ka thui tani thun ku mai indau pitong the nam ning na pa mai churches ka goi ri thing dui la lau mai thai hau lau mai ka goi ri ban dai na sen dui khau po chai khau ka gan Puk lak kagwai tipat lau mai khang thun ku mai indao ni Tiam Studio khani upgrades flex state and local media partners media correspondent khani chu lau thai lau mai kagwai re promote su chuina su lau mai kagwai tani thun ku wi host church Suna Town Baptist Church Rekarit in sync lau na simroi su chui lau mai program coordinate su chuina su lau mai finance committee William Biu khang Ray su lau mai dui Huan Chuina arrange Sulau Mai Committee, Reception and Stewards, Traditional and Attire Committee, Souvenir Ready Structure Sulau Mai, Decoration Committee, Hall and Venue Arrange Sulau Mai, Church Katui, Materials Kagenai Migway Kau, in Kalau Mai, Transportation, Medical Team, Accommodation, Sound and Light, Media and Publicity, Bat Mikugway Ri, Katuang Tante, Tan Chui, Lau mai khang ta kangan mak na thun ku mai indao lau ni dai men thiam mai ka goi khau ka duan ka siam chui ne ka siam lau mai khani duan ti in thui lau mai ka goi khang ta kangan mak na thun ku mai indao we mai goi na tong inzian mai khani changkhom lau mai tong tan azu khang ta kangan mak na thun ku mai indao we mi ku mai dai mai mung langam mi hai rakwang mai nun church khani lat bai bam sini machuang chui na machuang Lau mai pan ruye ragwang khang himdai me sudiu khani kamai nun khang so hiam mai sudiu by Zauzelung Riak Mai Secretary Christian Education and Literature Department RBCC Tamenglong ting nai luan chagabu tarik chui na kanai kum sing nai na chui na pungu Lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne chagabu tarik chui na kathum kum sing nai na chui na pungu Lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne Mai ka goi na king in train na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rate chuan ku mai in that way asai hun tu cham hai khawring a lau the in chuan khwang ru ma khai kai me gan rui king in sam da la kho khatni king lau mai ka thui rui like subscribe khatni share sa lau pdiu khang sang hoi mi tong the chuan ku the